kuko buriya anababwiye ati gerageza ugere ku muntu mukubita urushyi ndaguha miliyoni byare mu rugomo. None anamubwiye ati genda ukubita uri ifuni urabona ubukire buhoraho. Valens Papi iriya challenge irimo gukorwa kuvuga izina ryanje ni ibintu biri tellement trop simple. Ugiye mu bihugu Côte d'Ivoire ukajya mu gihugu nga Benin n'ibindi bihugu byinshi, ariko wahubutse ukavuga yuko ari ibintu bibiri inyuma, ikintu bita propagande. Hamagara nimero ya Prophet Joshua wumve ko ari mu Rwanda, ari mu gihugu imbere. Arahari ntawe uhari. Urakoze cyane. Tika ndebe kuri urubyiruko nshobora kurubwira ngo ni runsingize. Icyambere Valens Papi sindi umunyarwanda, n'umugore wanje uri umunyarwanda, ngiye nango ndi umunyarwanda, ntacyo ngamije mu buryo ubware bwo bwose. Ndebe ko bishoboka. Uzi inyuma se hari ikindi ki ashobora kuzakoresha urwo rubyiruko? Nicengeza amatwara. Kandi igihe wamaze gufata ibitekerezo by'urubyiruko ukabishyira mu kiganza cya kabare usigaye ubiyoboreramo, icyo gihe ubakoresha ibyo ushatse. Dushobora kwitega ko arimo gukoresha izo content ngo ni mu ndirimbe ni mu mvuge mbaha amafaranga, ejo akavuga ati babandi twahuye none haya amafaranga nimuze babwira ikindi kintu dukora gikaze. Iriya ni just gushusha fame, iriya niyo bita showbiz. Iriya uri gukora iriya nagari showbiz parce que nta kintu uri gufasha abanyarwanda. Muri gufata 100 mukabisuzuguza for what? Ubundi ni bangaye bagira umushora 100 mu Rwanda? Tuvuga ukuri, abarimu babishura ngahe? Ariko ari kubikorera ku munsi. Ni challenge yo gufasha urubyiruko, ni ikintu bita determination. Ariko ikindi Valens Papi sinshaka kuvuga byinshi, wose ugiye kuvuga wenda ko ntago ujya unsaba. Wakoranye nanci kigani wakubashe ko wicaye basi wanje madamu wanje akagusuza ukicara mu ntebe ukicara kuri diva kubera kuri ndashimwa inda nini. Wese naguye amafaranga wareke aho sohora gusaba ATM machine buri gihe ngabona ko ni ibintu bigahitse ngakureka. Sinshaka kuvuga Shadibu, ngunda kubaba mama Shadibu, I respect you, so gezaho twubahane. How show speed igihe yaje nago mwavuze ko ari propaganda yaje. I show speed sinshaka kuvuga byinshi.